nó chăn những cái thế thịt bơ ở gần cái chả thịt họ ở đây thịt đâm ở đây qua thân ấy mềm gà luôn cái ai mình à ai nên chăm chăm ra chia u lô ai bữa mấy ăn tàn giáแต่เกี้ยเป็นหายนายเยี่ยมอะไรล่ะมาละตาก็จะนำมันนำตาควายหรอเจอละตาไอ้นั่นแท้แบบเป็นแท้เดินมาไอ้ละไอ้ไอ้gan ada betul itu oi oi oh itu makanan mentai